Ćao dragi ljudi i dobrodošli u još jedan novi video. Bliže nam se božićni i novogodišnji praznici i neizbježni detalj na svakoj božićnoj trpezi je svakako božićna pšenica. Tako da u ovom videu ću ja vama da pokažem kako ja sijem božićnu pšenicu. Ja znam da većina ljudi kod nas tamo u Srbiji, da većina njih kupe ili u cvećarama ili na pijaci, da već kupe pšenicu koja je porasla. Mi živimo u Australiji i ovdje nije mi poznato da ima igdje da se kupi, znači pšenica. Kao pod broj 1 nemamo gdje da kupimo. I kao pod broj 2, ja volim da to posijem sama, znači tradicija, znači ja posijem i da pratim kako raste i da to bude sve spremno za Božić. Tako da prvi korak u sijanju pšenice jeste da je potopimo u vodu. Ja imam ovdje nekih možda 50 grama pšenice, to sam kupila u našoj radnji ovdje u Pertu i pšenica je baš za sijanje, nije znači ona za kuvanje, jer kad kupim u marketima ono kao pakovanje kilogram ili 2, iz nekog razloga nikad mi ne poraste. Ne znam da li nešto oni nju prerade ili šta urade, uglavnom znači nikad mi još nije ponikla. Tako da je uvijek kupim znači u našoj radnji i nikad nisam imala problema. Tako da, znači stavit ću pšenicu, evo možete da vidite, u ovu posadicu. I sipat ću toplu vodu, znači voda nije vrela, nemojte da bude vrela, znači da ubijemo pšenicu, nego je samo onako mlaka i da potopimo pšenicu skroz, sipat ću ovdje poprilično, ovako. I to ćemo znači da ostavimo 24 sata, do sutra ću ja to da ostavim, poklopit ću nekim poklopcem i sutra ćemo da nastavimo. Sutra ćemo znači da posijemo pšenicu i onda ćemo pratiti napredak svaki dan, kako je pšenica isklijala, koliko često treba da se pršće, da bi rasla i tako dalje. Znači sve ćemo zajedno da pratimo i da vidimo kakva će pšenica da bude na kraju. Eto, ostanite sa mnom i pratimo napredak pšenice. The next day. I evo, posle 24 sata pšenica je već počela da klija. Na nekim od ovih već se vide male kao kličice da su krenule da izlaze. I znači sada je spremna da je posijemo, da je stavimo u zemlju i da je pustimo da raste. Ovdje imamo zemlju, znači obična zemlja za cvijeće. I sada ću da stavim polovinu ove pšenice tu. I to ću malo da zamiješam ovako, samo znači površinski sloj gore. Malo sa zemljom da pomiješamo. Tako. I to će otprilike da uhvati žilice dole, će da idu u zemlju. I tu možemo sada da poprskamo vodom. Tako da ga dobro natupimo. I ostatak pšenice može da ide gore. I to nećemo znači miješati sa zemljom. To ćemo samo da ostavimo ovako. Ja stavim malo veću količinu pšenice da bi, znači kad poraste, da bi bila bujna i gusta. A vi možete staviti manje ako želite. Tako to izgleda. I samo ćemo tako sada ostaviti. Znači, poprskat ću i ovo. Ovako. Da napravimo greenhouse ili ovaj mini plastenik mali dok pšenica ne krene da raste. I onda ću to da sklonim. Znači kada krenu gore ove kličice malo da rastu, to ću skinuti. I svaki dan treba da se pršće možda par puta, znači da se ne bi osušila, da bi bolje rasla.
pšenica nakon 7 dana. U Australiji je ljeto, pa je donekle i prirodno da ovako brzo raste, ali znači ako je sijete negdje gdje je hladnije, očigledno će joj trebati mnogo više vremena da poraste. Eto, sada je samo ostalo da je dekorišemo i pšenica je spremna. Božićna pšenica je simbol bogatstva, plodnosti, blagostanja i dobrih usjeva u nadolazećoj godini. Daje nadu u obnavljanje života i donosi sreću domu i porodici. Često se u posudu sa izniklom pšenicom stavlja svijeća ili se pšenica ukrasi svježim cvijećem, voćem ili orašastim plodovima. Pšenicu također možemo vezivati crvenom podvezicom da štiti dom i porodicu od uroka i donese sreću. Pšenica se obično seje oko Svetog Nikole da bi bila što veća i bujnija do Božića, jer što je pšenica veća i bujnija, godina će biti uspješnija i srećnija za ukućane doma.